Orofo unya video ya momane nkoto yewura John Dramani mama wonti ene NDC mpanifo nyina Ghana fo ye de ani hwade pa yeti krom ya ena Kevin Taylor atena blochire edi wotumfo osedutu atem edi ayemfo akase mpanifo edi anwurafo hene kase panyini anwurafo ne anwurafo hene atem edi mpanifo atitrifo ewo Ghana tem edi president Akufo-Addo atem se de opebia Kevin Taylor edi apolicefo nyina atem edi asojafo wo Ghana fo atem abusia ena me ne ukasa Kevin Taylor ewo Ghana onza obi aka na no to social media no so Kevin Taylor akọ Ghana okwa agohia John Dramani mama ewo Frasta House Kevin Taylor nipa baako a wo bo adwuma yi papa de bo a NDC emomtimi abayeto ye emunkunim ene loud silence dwumadi ana wodi ensem ekọ otwi ko brema nyina na Kevin Taylor de babatudwa wo ne program ne so expose ahodo ene corruption ahodo na wo susu se ekoso wo NPP abamu ni nyina no Kevin Taylor de babatudwa enye no nkwabusia osan ye nipa baako bi a ene se mosuo bo na wo ye panimu bi wo ye ohene bi wo ye sofo bi na wo asem ko ba se ekim na sa Kevin Taylor betina na se nsa so mudi a ene obesheda ahuru yie pa ye nya Ghana mpanifo na no akasa amana tra wo ahemfo ene asofo nyina Kevin Taylor akasa amana no de atra wo na yeto abane wie fufuro no ene ebeso montin hu se Kevin Taylor aba Kevin Taylor wo Ghana ha bi se oni Ghana ha eno achi ne Kevin Taylor na akasa ba betre se oni Ghana ne mum obeba de se bre no so na se obeba obema omanfo nyina aso ate busia emprempren ya me no kasa idie enti ya yensa ka kire se Kevin Taylor aba bepiem wo oman Ghana na obepiem wo oman Ghana no omanfo no kire se senior Kevin Taylor esi ahoro ahemfo ahoro mpanifo ahoro asofo ewo ni internet ne so ni jimadi friends loud silence no so mo yie pa se wotim bepiem wo Ghana ha no ye mampanin John Dramani Mahama etimi ama ne security a wode bo Kevin Taylor ho ban ne omo se omo ka che mampanin se won hwe se abaye de botichi ne ye de sa aba na ekwakoto wo ye nya ne hwe ebre so a ebesan de aboba busia ye bekwakoto ensem no se ne omusi eka no efae na asa ne bekono me kai wo se aha aye too much age subscribe my page say won ya afi mi abe on so fama me se ne be na upload bi atomo a onsa ebetimi aka na afi makanfo AM home care and nursing home e de ama wo maba so mo ba be so wasene e wo umame o papa anase una na bi a wayare no wayemre na wo hia adaje sonko bi esan se adwuma si wo kwanti wunya kwan fama no eno na AM home care ewo ho se wo mo ba be ye de ama wo omutimi ebafi anesefo na doctor fo ayatete wo no mo wontete ye ka mo mutimi de hwe yarefo ema ne ho to na abroad be fa na aduro na aduane diem exercise bi ono ne be ye enkomo mpo ono ne bebo ama na pomudin no etimi SPS ta ne nyina wo mo ye omoso ewo home kama ho a omesese ne kama edi amawo sese oyarefo ni mpo na wontimi entene fie ema won koma afa ne bro mo nche wo ho no mo nhwe ne ma ne ho to netimi kofa no efa no ba betina mo nche ebusia omo wo Accra ofanko ho na mo butu mo numbers no egu screen asefa na ene wo mo entwetwe komo ebusia Sabato na odi ensem no etu dwama yenko ni nkotese no ka ensem no na yembra orofo unya video ya momane nkoto yewura John Dramani mama wonti ene NDC mpanifo nyina Ghana fo ye de ani hwade pa yeti krom ya ena Kevin Taylor atena blochire edi wotumfo osedutu atem edi ayemfo akase mpanifo edi anwurafo hene kase panyini anwurafo ne anwurafo hene atem edi mpanifo atitrifo ewo Ghana tem edi president Akufo-Addo atem se de opebia Kevin Taylor edi apolicefo nyina atem edi asojafo wo Ghana fo atem abusia ena me ne ukasa Kevin Taylor ewo Ghana onza obi aka na no to social media no so Kevin Taylor akọ Ghana okwa agohia John Dramani mama ewo Frasta House no akọ gine share okwa akọgine dwuma oyema John mama ma Kevin Taylor national security bon ho ban yate na se John mama utimi protect Kevin Taylor with insult awodi Ghana penifo nyina atem na se ewura John Dramani mama also ye Ghana panyini
na te sa akura bi cassette yawo na oma Ghana police anasa NDC for mama obi te sa akura na antoa bonkoko ekirisu ensu a wo Ghana enim ye bebo mudua mutie se Kevin Taylor timidi otumfo se dutu atem ama John mama aba power Kevin Taylor di asantefo atem edi anwonafo atem edi sremfo nyina atem ama na yenya sremfo mso ndom ye NDC for mu support Kevin Taylor na se yemu bia ko cassette ya John mama anasa akura bi cassette ya John mama na nipa kura wo se wonti asase cassette ya NDC ana John mama no me se ye be pomudua mutie Kevin Taylor boa no mo jiche no so mo ya ene Kevin Taylor ateni odi ye nyina no me hu se katacha frifa edi John mama atem oba katacha frifa eka nanso a NDC fo aye eno de NDC fo ata no mutimi Sunday warning eto segra ema ba bi oye adwuma mutie NDC fo ene mate se mo se mo ba begu radio stations mo be cross radio station makoma ko 7 Kevin Taylor eti abroche edi atem oyini baboama eti Ghana edi atem Captain Smart eti onua TV edi nanado danko kufo atem edi otumfo eni asantefo atem NDC fo mo pache se mumu Ghana no modi ana NDC fo mo pese mo kire se Ghana no chese mo na mo progress mo na mo mudi atem so called freedom fighters physical am say Rafael mo edi di atem Emrantia bi eya o mesa mo ya face country edi atem in favor of John mama ndi John mama say unim na sa akura bi cassette yawo na mo magana mrache na sa police ni kro no ene John mama ebopomudua e ka kire no so obi di bia ya obi ene no de manche no ene mo chi obi enim dua bone bo ye be gina nsuo so ye be gina asante ahohom so e de apomudua emmoa ene mo ka se magimo ene mo ka se buni nyansa on Kevin Taylor ene mo ka se onko na echimi ana so nanim nyansa on NDC fo ni bi John mama chidi fo ni bi mutra oma yedi otumfo atem ene asante ne buru ntokwa akoso NDC fo na mo ye esi edu nkatia be ka kire ese wo ye tani ato abama NDC wo ye asante ni ato abama MPP enso enya asante fo moa emomo to aba emamu NDC fo ena muri kwa sha John mahiri tim ene obi ya buruni a onto aba ema John mama because ena yiri ya buruni ena mudi chimie we ya politics John mama ban wa wo ya buruni a ope NDC na me pa chawo eya ma John mama hwe no wabusua na o manyina wate se de akufo ado ban na obetia momma ekoko school akese momma ko school free no eya momma John mama nya bi ma aborofo nyina ene kana fo nyina mo amukodi jo NDC achi eye bro sante me na mo amukodi NDC achi se asante fo eto abama MPP ntimu mpe me ne mo ka se betra social media sudi on mo ka se John mama mo amutu abama John mama oba be di president me ya asante ni akora no John mama memuo emfaso pienu a mepewom emfaso pienu a ebeba ma menua bi ebeba ma mikrom ni bi beba ma asante ni bi faso pienu ho ena faso pienu a beba ma wo a wo so ye boro ne asante ama mkoto aba edi otumfo atem Kevin Taylor boa no wo baba gene she obaba gene mfaso e wo John mama ho na apia stadium class e man appointment Ghana nya serious country ese ye de ani to Ghana force se mo pese Ghana ese aburuchire munye serious country Ghana for na mo se mo to abama NDC no munye serious country munye serious ese mo your mind enade ye baba to radio station be ya o na baka untumi station eya number 1 na mo chira untumi station untumi odi obedi o muna munya de mu bedie muna munua no mabusua for Ghana for epa obi amere bia adwuma amere nya adwuma ye enye untumi ene ba afete wo Ghana ni bia obusua ni bia adwuma ema udidi bi no John mama ba se 24 hour economy adana 24 hour economy na Kevin Taylor emma wo dawro enye dede se John mama emfa 24 hour economy ne mra na 24 hour economy na mache 24 hour economy e be gu obi adwuma 24 hour economy a ye be ma wa achefo kenkesela ato adwumaduane anato up to na ye 24 hour economy na sekete chief free for kan se mo ya mo se mo nka
we NDC ni ahu kada Jeffrey Fatana ye ma Kevin Taylor bodyguard kada Jeffrey Fatana oti Ghana na ojo ne ma Ghana otimi kaseti a MPP Akufo Addo ban no ma bi anya no a mo NDC obeka seti am no de ene mota no mo ye moa pa na wo mo tena ma Kevin Taylor berenam asantemam sa bowuro otumfo anfie dia ene na enka asantefo panifo pa so de ka Ghana fo nyina mesere mo Mama Kevin Taylor be bowuro otumfo anfie abaye ye course bi se obese obekire otumfo de ene na ka asantefo ayemfo mo asantemam magu asante ne sikadwa enwofi se Kevin Taylor atanya wadi asantefo edi sante na tem amankura asankura chi ami edi otumfo atem NDC fo ni bi yesi asante hene de ompe basabasa opasumdie ni edi otumfo atem in the name politics and aburu ni asante NDC ene kreti ye NDC ne kreti just say omenya seat amba cho omenya seat na e pa cha mo aburufo ni bi no e de na NDC be yama no Akufo Addo de na wanya ama mo man ko school man ko hospital free kofo no ya asante ni kofo ba na woti buruma mu na ko hospital free into mentality na wo de to aba no ebe bo mo an mo amugu social media so a mo ana aburufo nyina ase ye pe wo bi se wo ye buru ni wo ye blogger o kasa ma NDC abapo waba mama bro region enya fesra Ashanti region ye pe se Ghana be fe eye kofo no o ya Asante ni o na kofo efira mfi o ba kofo be yen hyehyeye e ma ne boa wo bi a wote bro region sa mo se en kan kire mo e be ka kire we nya twaba ne ye yo ba de mo ye re to ba kofo e yen hyehyeye enfantini anwurani asantini not the region obi anya mfaso sa na Akufo Addo so be ye na se mo to aba na se mo te Ghana na mo betimi edi Kevin Taylor chi na mo de ayetwa mo de abato no propaganda na kodusha tribalism mo hwe de nipa bi hyehyeye be boa mo na ne ba omi akra ye no de na ne kra de ne ba no so a stay ne ye sare te kwa se ye se wona asantefo pe na mo di otumfo mo di asantefo atem na NDC aba obegu radio station be hwe so obegu radio station wo brafo obegu radio station e wo voter region obegu radio station e wo Greater Accra e ya asanteni dia ye be hwe na onua TV wo na Power FM wo na TV3 wo ye be hwe na se sana America na politics ne kwa ye nyina ti social media amuse Kevin Taylor no kwa na ti asante kasa de kasa kire Ghana fo na ayemu bi no ye nya support nta Kevin Taylor na osuro ye me start gina ne papa so gina so no ene wa broko mi pages nyina se be a o ye video mi hunu ma respondo eno tell se Kevin Taylor ene ne team no omusuro akora bi a ono so eka na adwene o ma broko me se be o mu ye video o mu ye bibia mi hunu ba o mu ye mema Kevin Taylor me di ni sabato Ntene busia eja anya babedu ye bra Kevin Taylor enya ababepiem e wo Ghana ha ma ye hu se ne nsemi wusi eje nefa so se ma na security ana enye se ma na security ana se ne ekoso impo ni nyina no susu se aka bi keke e na ekoso ne mom se aban na hyeda yi security bi e de ama no so mo ne ho ban no e bia na enye sanet ne mom ya tesem hu no e na ekoso ne nyina no mesre so bi ne nyina e wo comment section ho e de ama me na afem wemi subscribe to me so too much age eya kai sa wode be be kan wo ye ne sa upload ni to mo abenya notification na fi wetimi aboso na wetimi eti ehunya eko ene nya eba all the social media handles so ko wa too much gh eya kai sa ho so wo be like no wa share ama wo nua bi nso enye bi ahwe that gold and am just so makra